Muraho neza, nizeye ko mumeze neza, ngiye kubagezaho incamake y'amakuru kuri uyu munota ngiye kubagezaho. Dutangirire mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Zelensky yatangaje ko isi yamutereranye, iki ari cyo gihe cyo kwiha ubutabera kugira ngo agire icyo akora ku gihugu cye cya Ukraine. Mu mwaka wa 202 mbere ya Yesu, umwami wigishaga muri kaminuza y'amateka Dr. Adrian Keter Goldsworth yavuze ko byose byatangijwe n'umwami wa Carthage n'ingwanyi uyu mwami bitaga General Anibal yinjiraga atunguranye ku butaka bw'ubwami bw'abami mu bice bya Sipanye y'ubu, nuko akahagira umuyonga, arakomeza yinjira mu bice by'Ubugereki, Liberiya n'ibindi bice, arahazambaguza ubwami bw'Abaromani, ariko birangira byanze neza. Intambara imara imyaka 14 kuva muri 216 kugera muri 205. Muri uyu mwaka hadutse umwami bita Publius Cornelius Scipio yasabye ko bahigama akabereka. Yahise ajijisha uyu musirikare General Anibal, aca inyuma yinjira mu bwami bwa Carthage, atangira kurimbagura igisirikari n'abaturage. N'iki gihugu cya Anibal cyari igihangange. Anibal ntabwo yigeze abitekerezaho ko hari umuntu wamumenyera, yari azi ko arenze, ari umuntu ukaze w'igihangange. Ko byabaye ku bwami bw'abami, ku bwami bwe byabaye, bwahoraga butsinda umusubirizo. Nyuma yo gutumwaho ko Scipio agiye kumara Abanyakaritaje ko abamereye nabi, yabatatse ko yabamenyereye ko ibintu byabaye rudobya, Anibal yavuye mu byo yagwanyaga Abaromani ajya kurengera ubwami bwe. Anibal yakomeje kujya kurengera ubwami bwe. Anibal mu rugendo rurerure ingabo ze zagiye kugera muri Carthage, ingabo ze zarakamutse cyangwa se zarananiwe, zimaze kunanirwa, asanga Scipio yaramwiteguye bihagije. Urugamba bise Battle of Zama, abasirikari 80,000 bose baratangiye baratemagurana. 20 muri bo, 20,000 by'Abakaritaje barapfuye, ibindi 20 bifatwa nk'ingwate barafatwa. Ibi ntabwo byigeze byoroha, byarangiye bafashwe kandi bari baratsinze umusubirizo. Byarangiye babaye ingaruzwa muheto z'Abaromani. Amazina uyu mugabo General Publius Cornelius Scipio yahise ahabwa Africanus, bishatse kuvuga ngo niwe muntu wahangamuye Abanyafurika, ko yabagize ko ari we muntu wabamenyereye akabatsinda. Imyaka 2 irashize n'amezi 5 n'ibyumweru 5, ku itariki 24 z'ukwa 2 2022 nibwo Uburusiya bwateye Ukraine. Ariko ubu Ukraine nayo yari yagiye kwigira ute, yari yagiye kwihorera kugira ngo nayo igaruze ibyo Uburusiya bwayatse. Iyi ntambara nababwiraga ya Scipio na Anibal niyo Uburusiya niyo Ukraine yifashishije, niyo yagendeye yumvaga ko igomba kubatera, gutyo ibatunguye igahita ibatsinda. Iriya ntambara ya Anibal na Scipio niyo bakoresheje perezida wa Ukraine, niyo ntambara bari bakoresheje ko bazabatsinda, nk'uko
nk'uko Hannibal yahoraga atsinda Scipio agahita amuca inyuma ruhinga akaza kumutsinda. Intambara y'Uburusiya yarakomeje yatangiye ku itariki 24 z'ukwa kabiri muri 2002 aho nibwo Uburusiya bwatangiye kwataka Uburusiya niho bwatangiye kwataka Ukraine. Uburusiya bwatangiye kwataka Ukraine bufata ubutaka 30% byose. Uburusiya bwahise butwara 30% bya Ukraine. Abarusiya batwaye ibice bya Donetsk, Zaporizhia, Kherson na Luhansk na Luhansk. N'ubundi butaka bugiye kungana n'ubuso bw'u Rwanda bita Land Crimeas nabwo barabutwaye. Kugeza ku itariki 28 z'ukwa munani 2024 Ukraine ikimara kwataka bitunguranye Uburusiya. Kuri iyi tariki 28 z'ukwa munani 2024 Ukraine Uburusiya bwahise bwihorera buhita bwataka. Noneho igisirikare cya Ukraine gicika intege kubera ko Uburusiya bufite abasirikari bagize bakomeye benshi cyane n'umubare. Murabizi ko Ukraine abasirikari bayo kiragiye ku itariki 24 Uburusiya bwataka Ukraine ku itariki 24 z'ukwa 2022. Abasirikari benshi bafashwe nk'imbohe, imfungwa, abagore basambanyijwe n'ibintu byinshi cyane. Murumva ko n'ubundi Ukraine ifite abasirikari bake cyane ugereranyije. Ukraine yavuze ko yatangaje ko isa nkaho yibeshye kuko yavuye muri ako gace, yavuye mu gihugu cyayo ikajya gufata ibice bimwe muri nuza mu Burusiya, ikibwira ko aribwo iri gukora ibyanyabyo. Noneho Uburusiya bugahita bubuca inyuma nabwo bukagenda bukinjira mu gihugu bukongera bugafata ibindi bice. Abateguye intambara bigaragara ko bayiteguye nabi. Dukomeze n'andi makuru ngiye kubabwira, amakuru ya M23. M23 imerewe nabi cyane muri Congo. FARDC n'abawazalendo n'indege ya Sukhoi iri kubarasaho cyane uyu munsi. Ntabwo bigeze barara aho bari bacumbitse, bagiye gukinguza abaturage, batangira kurara mu mashyamba. Abasirikari benshi barashwe cyane. Umusirikari nako umuhanzi wo mu gace ka Beni muri Congo bita Itengo yagombaga gutangiza imyigaragambyo yirukana MONUSCO n'abasirikare ba Kenya kubera ko bafatanyije na M23, kubera ko abaturage benshi bari gupfa kubera ibyo bitero bya M23 na MONUSCO n'abasirikare ba Kenya. Muri icyo gitondo uyu muhanzi yahise afatwa n'ubuyobozi arafungwa. Imyigaragambyo nuko yarangiye nabi, ariko M23 iri mu marembera. Gutsindwa byo iri gutsindwa kubera ko ziriya ndege za Sukhoi ziri kuyirasaho cyane, kubera ko FARDC ikirere ni icyayo iri kurasa uko ishaka. M23 imerewe nabi, abasirikari benshi bapfuye cyane kandi bacitsemo ibice batatanye. Bamwe bari kugenda bacumbika mu baturage, abandi bagiye mu mashyamba. Ni nako umutekano uri kugenda ugabanyuka. Ubutegetsi bwa Congo bwatangaje ko muri iki gihe cy'itangira ry'amashuri abanyeshuri bamwe batazajya kwiga kubera imyigaragambyo n'intambara z'urudaca zikomeje kuba muri Congo. Andi makuru ngiye kubagezaho ni amakuru ya FDLR ihagarariwe n'abajenerali batatu: Generali Byiringiro, Generali Omega na Generali Mbonye. Aba bajenerali nabo bakomeza kwigamba ko bagomba gutera u Rwanda bidatinze.
bigambye ko aya matora yo muri 2024 atagombaga gusozwa cyangwa se gukorwa, bagombaga kuyasesa bagatera igihugu, ariko umugambi warapfubanye. Bagaragaza ko umugambi bari bafite abanyamahanga babahaye amadolari miliyoni 80 n'andi mafaranga n'izindi miliyoni z'amadolari zigera muri 40 na zingahe bahawe n'abanyamahanga. Aba bajenali aya mafaranga yose barayakusanya bakayarya, bagahita bimukana imiryango yabo bakayijyana hanze, noneho bamwe bagatangira kurasana no gutegana ibisasu. Abasirikari batoya nabo bari gushwana nabo, intambara zimeze nabi cyane cyane ku buryo bukomeye. Mubwira ngo umuntu twabanye muri aya makuru, kora subscribe, reba kuri iyo nzogera hasi ukoreho, ntabwo ari igisasu ngo kiraguturikana, kugira ngo uzajye umenya amakuru ku gihe. Ukurusha amakuru abakurusha gutsinda, kugira ngo batazanakurasaho utazi amakuru. Ufite amakuru abakurusha gutsinda. Mukore subscribe, like, comment na share, ni iby'agaciro cyane. Ibitekerezo byanyu mubyandike muri comment, ndabyubaha cyane kandi nzabasubiza bidatinze mu gihe gitoya cyane. Amakuru nabateguriye nuko yari ameze. Reka tugaruke nanone ku ncamake. Nabagejejeho amakuru ya M23 ko imerewe nabi na FARDC, nanone akandi nari nibagiye kubabwira, igisirikare cy'u Burundi cyifatanyije na FARDC n'abawazalendo bakoresheje n'indege za Sukhoi. M23 bari kuyirasaho, bari kuyikubita ntamuwe, imerewe nabi byo gupfa cyane. Ikindi, Ukraine nayo yatatse Uburusiya, kandi Uburusiya bwari bwarayatatse, bwarafashe ubutaka 30% byayo, nayo yegambye ko igomba kujyayo igafata uduce tumwe, nk'uko yari yafashe imidugudu igera muri 80. Ukraine yafashe Uburusiya imidugudu 80, ko igomba gufata n'abaturage n'imbohe z'abasirikari nabo ikajya kubafunga muri Ukraine, noneho bakazabagurana hamwe n'abasirikari Uburusiya bwari bwarafashe n'imfungwa z'abagore zifungiwe muri Ukraine, bakazabagurana bikarangira neza. Ariko uyu mugambi wapfubye, byabaye iby'ubusa, ahubwo bakoze umubare nabi, ingaruka zigiye kubageraho, intambara igiye kuba nabi, biramera nk'iriya tekinike nababwiye ya Anibale na Skopje nabo bazarangira babaye abagaragu b'Abarusiya, nk'uko abasirikare bari bayobowe n'umunyanebale byarangiye babaye abantuza ingaruzwa muheto z'abanyaroma. Skopje akaba yarabatsinze, kandi bari basanzwe batsinda. Ibintu byose birashoboka, gutsinda no gutsindwa ni ibintu bisanzwe, ahubwo ni uburyo bateguyemo n'uburyo bubikiriye abantu. Muzi intambara ya Adolf Hitler uko yateguraga bucece bikarangira ageze ku nzozi ze n'intego ye y'urugamba. Abifuza andi makuru ku makuru arenze aya ngaya, mwanyandikira muri comment ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, nzabasubiza bidatinze mu gihe gitoya. Ndashimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe, like, comment na share, ni iby'agaciro nabibonye. N'abandi mwese muze muri uyu muryango, ikaze.